itu lagi jaka lesi ki bakam nong minor ma menta ka phase 2 kim kim thop ki jaka ki ba krawa talang pi ka block 1 ka block 2 ter ki balong ki ba e ba balada ka sarkar kaya dakan ni galenti kinum jang su ki umat sa jaw ki senam haki babur ki benta jo ka si ka jong ki rawi ka ba shai be Kinongelam juga nyautra border dispute redressal forum kumu uba Chanda Me Sungo ubalong u chairman uba Thomas Pasa kumu spokesperson bat Kong Purity Power kumu secretary kilami syakmat ban penpaw ya ka jingbom hunjangki halor ka jingesoi soskular penbaitput hapadeng ka Meghalaya bat Assam habakran cikilat pathai khubor hasilong press club u chairman ka nyautra border disputed redressal forum uba Thomas Pasa ulapan paw ka jing ngosi ka bakraw halor ka ni ka jing penbaitput hakababuana ki jaka khasi lalet cha Assam barula ongru bahaka ni ka phase 1 ka jing penbaitput ka penjau umat iki breu balada ka ju karu kom ban penbait ka long ka phase 2 ki babun ki breu ki basong hakithan border kinjau ki umat snam ka statement ka yang menteri nang ba jong jelam Meghalaya ong ba ki kerja parti boro ki adon jitip ki don lang saban soy ya ka MOU andre gi na do gomi MOU ki jing persyak ki wan ki kerja parti babon ni ban kedo kerpang kandian kumbomi gilat pakai kebol ke KHDC ko penyak di sing rulung kan lek ujur Supreme Court jadi ki juk sing rulung ki dan ru state government ka jingkeli ke mi atau ki sing rulung kita ar bentana tang si bentah hadu the council la kajong barapo state government la kajong laga ka sarkar ka penbet ya kini ka phase 2 ka juk ko lenti kuma penbet ya ka phase 1 antarai ka phase 1 ngi iya ki paiba bagi yam bagi jawab yuman harga phase 2 la ya nanti ka sarkar ajala ka jungi kan sa yi ya ka senam pada ko raja jadi ka jikit kli jo sarkar ka jungi mentah ka phase 2 ngadu utrai jaka lembah kikot pata kikot khandau uri bandan bentra kerja komiti kisir halang waro dan bentra komiti sodar sinong ki wahel sinong kiri bandan bentra KHDC di bentra unang wikmat jago tu katai wamali ni MC udah bandan bentra dan ainin suki kendiat ang ban biang bet sebiak namar hakini kiri tulinga i kendiat ka namar collection ka ajan TSC ka sarkar banjo kata ka banjo bor ni ha ajar purai ka persiang ban but ban ya nyambe da kabor da kata kawan rak ni ju susi kijinga jauh mat kadukan ni ka state government kan mula ban settle ya ka border dispute kani ka bor juga parlimen lembaga ka benka ka balaju constitution juga India kan ka parlimen abala ban penka state ban pendam state ban pendet state ban penhet state kani ka bor juga parlimen marwai constitutionally ketika jemput put apa kalah baka konstitusi negeri India kampung baka syakti jong Amit Shah berpenuh haju ka parlimen jo Amit Shah is not a parliament ka khandeu ka chiap jonga ka long ka babiang lut ki kot Islam madong sedong bat chupo Meghalaya ibali pat ba hagi penbet put pat ka to bijak jonga kana hapa di Sepo Assam bangau try ngalong nong Meghalaya te ikut Islam tu bijak jongaru kilong ki badang wilik ko boga tin we ki badang trekam ki bala biang ko ka sedong tiga ketu bijak jongaru ngade ban penhap lang Sepo Meghalaya em tikata ka we kalong ka basngeu kumnongan ong basngeu si ha halor kani ka MOU tes ka we pan kumbala ya krani baro chikata baga jingbom kun thup lang ya kisim ikis sorda ikiran ba shlong makan ya riu pa mat ke badam se tu bathan kiba latip ha ya ke nongrim jo khande uciam jadi ke krajaka ya ke hoklong trai mantra jo tu jaka buat kumju ya ga KHDC ki ha po jing play jo KHDC kumju ya ga GHDC ki ha po jing play jo GHDC keturu kim thup lang po tu regional committee kum bangi latip bar sagawe pat galong ba kan kum jing tip ko bangi layo Cepo Assam kilara ya ketu ke isu cepo ke house. Kali discuss hapo ke house. Bat kali menjur kali pas. Rai cepo Meghalaya jung ipat. Haiswab kan ya soy ketu ke MOU ngilet hadin baladep le ya borok inspection dagi tu regional committee bat haiswab kan ya soy ya kata last memorandum kala don tiga session po assembly. Kala dai ban ra kala dai ban discuss. Namar ba we balong demokrasi kam dai tan ruling party. Kita ke opposition party ru kidan hok mani discussion tu. Rai kita taruh kamlong kumta.